Bafowethu impela sibona lapha Khuzani kumfampongoso nosheke abantu ke bengavale umlomo ngokuhle ke akwenzile phana ke mandaba bafowethu ke phansi basikhuluma kakhulu ke ake siqale sinibingelele yona ke imboso City MTV sithi nje uma usaqala ungena kuyona i-channel yake wenze kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khonzo zithola zonke izindaba ezishisayo nazo ezitrendayo. Hayi we bafowethu impela sibona lapha Khuzani kumfampongoso nje bake esimangaze abantu abaningi phana ke enkundleni zokuxhumana ngayo ke imisebenzi yakhe ke emihle ngalesikhathi ke wenkaneze ukuthi ebeveza ke enye ke indlu ke ebesanda kuyakha eveza ifoundation yayo waphinde waveza yona ke isiyakhiwe isiphelele. Hayi ke wengane zothi impela abantu phana ke enkundleni zokuxhumana abancoma impela ke bengaqedi bathi yabona ke qhawe mangaba ke amasente nje evuma cha impela ke yakha uqhubeke wekhele izingane ukuthi ke impela zingasuli futhi ke zingabangi amakamera. Kanti ke wengane zothi impela abanye bathi cha impela ke yabona ke manje iyodwa ke into esele iyodwa nje mangabe ungenza yona hayi isikhathi uqedile ukuthi nje uthathe unkosikazi umbuyise umfake emagcekeni. Hawu lapho ke kuyothi icosolo nakuthina. Hayi bafuthu impela ke basho njalo abantu phana ke enkundleni zokuxhumana beveza ke ukubongela uKhuzani komfampongoso ke imisebenzi yakhe ke emihle ke elokhu ke eyenza. Hayi ke thina ke simbozo City MTV sithi nje impela ke bafowethu ake sihle ngobona idibane yona video ilandelayo.